kwakona kabo yonkulunkulu ukuthi njengoba siphila liyini icebo ngawe yonkulunkulu njengoba uphila ula esikoleni ngomfundi uthisha lithini icebo ngempilo yakho ngonkulunkulu yebo nginganjani icebo ngoba njengomuntu ophilayo kodwa icebo lami lingaphansi kwelikankulunkulu ngoba icebo likankulunkulu lingaphezulu kwelabo. Haleluya. uJobe 42:2 athi ngiyazi manje wonke icebo lakho alinakubizwa ngumuntu. Kusho ukuthi abantu bethu angabizela kodwa elikankulunkulu lenze muntu ngoba yena unkulunkulu wonkulunkulu ungunkulunkulu wababona. Sengibala njengokuthi sikhonza unkulunkulu ohlulekayo ukuhluleka ngoba lithi elinizwi ngokukaLuka 1:37 lithi akukho lutho okungenzeki kuNkulunkulu. Lapho ehamba khona bafundi engelothisha laba nonkulunkulu ohlulekayo ukuhluleka. Sengizwe kahle uyahluleka ukuhluleka kusho ukuthi ngamanye amazwi akukho okumehlulayo. Wenzile ingelosi zaba nomasosha ethu zaba nomakoti kadethu noma sabekele saba ekhululekile ngoba siyazi ukuthi singamakoti kadethu asezulwini. Amen.